Warat. Anu monto ngene. Bona wakon track manyangati. Straightforward. Ikan takara ku ngosikirete na ikam. Ikan nondanji tiro monto ko ngai. Na ende ngwana ko ngai na no ne likere. Kinko gani ko ngai. Na ende ikira kingwanjirete. Wono wakon that track. Lakini omo chani ngawachira straight kidogo. You see my true colors. Ake target ya uya anyege ndoto kiro. Na mangana agona ko banga nuri tinganji. Hivi na kibono. Ngere. Gara ngo kwana hivi ayo take we chazira. Lakini kwa nyako hivi ni dance. Ara na ko ura kiki ngoko bona. Sawa. Na kiki ngoko woni nga. Tema ko kwa the track ya ka kichibesa na temire. Kono numero jina atemira zemanya. Wa temire. Lakini kuta itingi yani ngo disappoint yani tinta ikikibo. Ro mne nyaroke ane buya. Na kore college ya. Na bwataka gaskaya. Ukwerwanire rari ngene. Ono roche ndanyora. Uyo kwerwanira. Uyo tata ikwerwanira na kiro chingoka. Jingo bwatero uyo kwerwanira. Mo support na njaze ngonya. Yes, ikasi yo bugamine nkong yani unyora mbwate stress nyingi na. So ile nyumbwate stress nyingi. Alafu na mwana ongea kungea gochi. Not good. Igo bona tema so konyara you work out on that. Alafu what are we yanwa? Boyani na ngata itagosoka. Mondangeliam. Boyani. Barangeli unatatomi. Gochare gochi. Oh no. Njitingi ya leo. Ngoso. Itaitoso. Itaitoso. Barasa nimbate barasa gora. Kemundo. Ndio cha koraga. Sirana. Murango yugusika no okayogochi. Ayugusika gochi. Munoje buna koira neliga. Nyoira neligo chisiko soka genda. Ndati gokoraga. Ngigwacha gokoraga abo. Togo tigo. Ngigwacha gokoraga. Eskia wa. Tigango te ntokiane. Nga chideka ibere kusei sana at most kote isa ni tukiande yendonge ya wonte anya wonte ikyo wonte iteba unore ayo ukora chita ke chinga ndra ko bara ukora isiko ogende oborungi Pano monto kwa na gateni ni gakisage ni sana monto mana ngyo daite kwanye nekero karansaga Kero ngwa shida na ran kana sana nene kabati bora ngote kintu kyande tanchi sage chinza cha onko arachi na kyo ganda unoro jende buya iko sembu ya kwana batabunga lenga na chirega ukuliki ekinge onko sage nira ni akoro sto kwana ke mundo ndonge to kwana egento tora kwana na eboniga Muna ogosoka isiko kogosoka kogenda untigane otige pi yani to mayanga ngo existinde otigane story ya nchinae ekina kitora kwana sage okogenda nde asengecho tindi korara wekangenda of course lakini ara kugusaba otwara batohereru kotebi gintu kiandeta Teko banga muda wote chinza chionsi tokonyorana naye niliogi kunya kurutira na mangana ngakiteyo atake kotegerera nga inki nabona la na chirega daru baide timbo ati mangana mang na achaga
Mombasa ere tulikora agenda. Njerende tayo. Anyway, kwana panda mwaro nyagat. Yeah? Chico, no puedo. Voy a todo, Roma, una guata de este, un guama de este. Aquí hace a veces con una chuma en la cocina, ya tal como cuando hacía tu dieta sin tener buen entrada en acción. No tener bien. Buku aneh orang pernah memesan logo nyona ibu orang orang biar kok kita membahas apa anda, muisco minus sih, orang orang cek hingga orang kira kira dia orang yang itu kira dia salah, orang orang kira dia nak kaya orang amalnya atuh, nanti kau ada orang yang tahu kira ni mungkin dia orang mau cakap apa, kita nak tahu, baik boleh, Jinonde maida. Lakini kendo ngere kwa ni guru ye nyangi. Nyangi lakini to karang ni tena. Nyangi te ko nyai tan. Yeju. Ayin to kwa nang lakini anta ko nyai. Ngorali de. Ayo to kwa nang ngora kara bang ente karena jatra bang tra peligas. Sawa ai keren keren di gente kwa kwan dem ya keren do. Ke bua to mumus. Gigas. Tadi kikas nane kwa ji de gigas. Akin kinta kore de nyangi. Kina jauh keras medikian itu tuh ada yang rakyat perantu aja ini ada kuan sota ngaji tuh. Mau ada evidence mati ini, nyangkin kita apa nih? Kita kita kankereng kereng, kita kankereng kereng. Nah, curangnya kabar lagi di kunci naca, kanyora mogak. Akandu bania. Akangochogania nende akangan resteri getenta ajete asinge nyata korteki nda konyorete ebintu mbire binga kwanete ebinde byokogeche nende ebinde mbire atebete bieke maen yagerire bono narengereire naratian chango tebi makinarulire kwarorire ki kemuntu no mai togororo kwangete ibi no mai tebi ndo kwankoreire woni gocha konkaransi sa nga gogonte inga masijui mugaka gokorera kia ayo takire gokorera ibintu ebibe mono kogwebia gokorerete ebibe mono nande binge nande pad bono njira bire ene ngakiyo gwakana sai nabe kunyarikana nga nakogoserete lakini omanyete ngwikerere omuntu kwenyoranga ngai mwarenge n'omuntu ngai mwarusaniti n'omuntu sage ai n'omuntu nakendere naye ngaba naye ngakientana ngakumanya imena isiko nende tuganchana mono amagosa agakorekana tukabanga ntu atigana amagosa yara yana sage na achira rako gotebenga na jutia makosa yangu mbebe na akolete kugotiga when you needed me the most irane akisage nto setu yama tebiga rero twachakire korora ibintu biri gwakorete amatuko g'imahega kobirora muna mbiaringe ebi lakini riri nkwaroche ekebe nonekemo kwaroche kire gento gokora ekiaringe sawa ogankorera biri gwankorerete ngaitero obororo bori bwensi boni igore iga goikaransa onde inaki onsaba mabera ng'atuiranirane okay nduna abantu
umuntu ungi kuri kwagosa watereri magosa tingukana nga taikoba njetaliraika aitaliraika amagoso naya mwanya wantu lakini ebintu mbiri bitanyarekane ko basai ukwabera na bungonyara nandi gukwabera na kwaberete kare because nare ko batinkwabereti njare ko baturi naega njare ko bagingutigete nabo nare ko take revenge nabo nare gutaka ku revenge okonkorera kuri gwankorere tuko igona kwaberete kare Babu yani rende ni. Mama sana. Congratulations. Thank you. Welcome. Oh, huyu ni aunti yangu. Aunti yako. Unakumbuka nikikwambia sisa babangu mdogo? Wanafunza. Ndio huyo. Ndio alifunga sasa, ndio amekuja kukaa hapa na sisi kidogo. Asi ni mdogo. Ni mdogo kwangu. Si yako bado hajamaliza, naenda kumaliza next year. So yeye ndio mdogo kwa babako? Kabisa. Lesha. So mbona beka nende changa toro wewe? Nende. Mari pale meranje. Bora kumogaka. Sengeri shankoro. Moko baki na mchi. Mbona lile? Kwa hiyo ninaacha koi. Asa na roto kwenda.